Alright. Kakabsat na yung oras tiyo amin. Karo-karo ko na kayo nga data Pilipinas. Kablawak na kayo amin iti Happy New Year 2023 from here, North America, Pacific Northwest. Kati oras tatat at alas 4 iti malam ti Sabado. Okay. Aleta, daman ti kanto ti opinion uno reaksyon malpas iti na iti padalastas ko. Okay. So, kanto man iti reaksyon iti mangyari dito Pilipinas karkaro iti makulkulang hustisya, justice system. Okay. Amo tayo mo siguro tinangyari jay kaso ni Remulla Jr. Inyo. Juanito Jose Diaz Remulla III. Kasunod yan, nagkakapit na. Kat nabswelto. Okay, na kayo magbuya iti news, kung nagdengdeng iti radyo, kahal lang rita probinsyano, uno ang kulpit itengdenggan nyo, ano siguro tinangyari. Okay. For the sake karagitan nga makamo, so nabswelto nga rod, anak ni Remulla niya, ni Buying Remulla. Kat, nagadot tinagri ata. Kaso may piman niya less than 3 months absulto nga dagos. Niya. Kat, diya nga kwa kat talaga nga nagado iti nang batikos, nagado iti talaga nga negative comment panggapi jay nangyari nga diya ito kunada dagiti duma ay kita nyo talaga nga inimpluensya ni Buying Remulla ja kason ti anak na kanyo less than 3 months ko naman less than 3 months kasi may dita automatic diya mo dagiti duma kunada nga binayaran kanon ni Remulla ni Judge Rodolfo Moldes. Iti Las Piñas. Suti ko kunada. Ngam iti no kanyak lang. Mapanin siguro nga hanga inapikta hanga awan ti connection ni Remulla ngam siyempre dagiti tao kasi nga talaga ti ibagada niya na technical iti PDEA kaputa handamot nga inarambing nga nalang iti trabaho da niya kumbaga kat nagpaspas da nga nagpaspas tin kastada nga nag-imbestiga kasi nga na technical dakat nga rodan okay kat ti kuan na gamin pimon deta iti ni iso nga may met iso siguro nga may met nga nag-resign na ni kuan ni Remulla, DOJ Secretary Remulla
niya tapno talaga nga ore man nun absuelto jay kasulti anak na at least nag-resign suna awan mo siguro may bagang titap tao inya ta hindi kami ngikat ni Panilo kat winarningan nan ni kwa winarningan actually winarningan nan ni Rimulya kuna na no once nga no naibalod ti anak mo payus awan ti problema but pero kung maabsuelto ang anak mo naku malaking problema yan so as a result nga paiso na absuelto iso na ti DOJ ay kat awanan ang nga talaga tinangyari wala na akong tinaramid ni Remulya ngam siyempre ti may karga dyan panunot iti tattao talaga nga kinontrol na iso na ti DOJ iso na ti dagiti fiscal kat under na so siyempre panunot ti tao talaga kinontrol na kat sumapantoy mo't ijay kaso ni Bantag niya actually dahil ito'y kasunmot ni Bantag gara ito'y kat kadagiti supporter ni Bantag kastoy mo't lang siguro iti panunod daw kitaan niyo agpasudya ko na ni General Bantag nga kontrolon ni Secretary Remulla iti Justice ta iso na ti Secretary gaso mo deta less than 3 months napsulto nga dagos so ti talaga nga ibatuda mo't iso nga so nga may metlanin nga peso nga ikargad ipandalanan iti ombudsman iya pandalanan iti ombudsman tablawan iti problema mubay gamin tirikat na gamin api gamin nga kas lang nga nung dumapan panuto api niya gamin tirason no api nga nga ipan iti ombudsman hindi isungot lang tinbak mat lang iti tinapi ko iti pas katapi nga andamot gamin nga kayat nga ipan iti ombudsman api niya tirason niya parehas na mat lang mat santo ti may sapiman karang-karulita nangyari nga panakabsulton ti anak ni Remulla talagang adati ground da nga talaga nga precaution na mat ati kuamot kampo ni General Bantag mat ikukwada lang mat piman nga ikwada iti ombudsman nalpas nga mapan iti DOJ apay niya gamin iti probleman ay gamin iti kampon iti mabasa apay nga nga kayat nga ipan iti ombudsman gamin tapno malpas sa to accuse ang tao nga delaying tactics tar aramidin na katatakot niya timang mangyari ti kaso ni Porcilapi ano niya amon nga muno kaso pa lang ni Porcilapi uno kaso ni Bantag versus Remulla uno kaso ni Remulla versus Bantag awanan kaslangan na po binigyan na ito dalang malagip yung kat nagaro recently kat nagaro ano ibato-bato ni katapang kini Bantag kung kumpumita pa nabibiro kan niya Bucor nga ibato na kanya na nung tatakat kaslamot nga tinmal namot ni katapang mupay baka gapo siguro diyan forward nga apan iti kason iti mama sapano iti nakamasakar da yan ipan naka-ambush da so siguro nga nagtal na ni katapang naman panunutan kasi lang tarami na binatulo tatakat nag-counter ni General Bantag kinasuan na ni Remulla kini katapang so ano ko gamin isong ati kung kuha na ito kanya santo dagiti matatao kat ikwatalaan gamin ti ombudsman naman iti problema ti ombudsman ta siyempre adamot iti ground adamot ti basis iti kampo ni General Bantag no apay nga handa nga kahit ni DOJ ni Remulla ti kahit damot piman gamin kat patas ure man no kung kunada nga awan iti connection ni Remulla iti kaso ni anak na ngam siyempre amoy umot iti panunot
Ang lata nga may kat di panagpanunod nga talaga nga kinontrol ni Remulla di panakabfil to ye anak na. So kasalanan ipandalanan ti ombudsman tapno malpas. Panda yung ombudsman kasi ay kung saan to ti panpanunod kami ni. Siyempre man no iti party siguro iti kampo ni Bantag, siyempre no, once nga ikwada ti DOJ, baka mo't kwa, at least 3 months kat makulong nga dagos ni Bantag. Automatic niya. Baka no ipandangag pa yung sumati ti DOJ, baka less than 3 months kat makulungan ni Bantag. Automatic ko. Yeah. Jay kung nga ron ni Remulla kat, even if there's no link that Bantag is directly involved in the killing of Percy Lapid, but the totality of circumstantial evidence is there. Dito pagtakdaran siyempre ni Remulla piman in baganan dia ay niya ti spektarum to no napanan iti imanan nga iya papila di automatic alangan mo tay babawin ni diyan baganan nga totality of circumstantial evidence. Yeah. Sunod pandamot iti ombudsman, siguro mo't ni pandat ombudsman kanyak lang once nga ipandamot iti ombudsman siguro no kitanda nga nalaing mo't ijay kaso ni Percy Lapid siguro madismiss mo't dayto yung nadagos. I mean, ang mo't nadagos madismiss or maabsuelto ni Bantag. Ano kitang gawin no analyze tayo from beginning iti pa ng imbestigador kaskunan nga ron ni Salpanelo nga nagpaspas ti inkastada nga ng aramid ijay investigasyon nagpaspas iti pa ng imbestigada santo ko na dalatan nga tinuldukan dalatan nga guilty ni Bantag talaga nga isunan nga talaga iti mastermind awan sa kanay ni General Bantag. Was jay nagpaspas ka no santo siyempre iti pangibisan tayo pangibasihan tayo mo't iti nuapay nga alat ti tsansa na nga mabfil to ni Bantag kat gapu ka dagiti mo't lang advice ay gapu mo't lang dagiti opinion dagiti legal expert inya mostly legal expert kat may sa tikunada may sa titurong na well except akin ni attorney Tuto Kausing ta siyempre iso ti attorney ti mabasa family san tumumot lang mo ti maawatan ti bagbagana no ikas ta ni bagbagana na ito may sa ti kuana nga talaga nga nagano iti abot nga talaga nga nagano ti question niya ta siyempre no panpanunod nga peso wala no kunada ti pagtingtinglan lang kami ti mabasa family kadya kunan ni Remulla gamin piman nga imbaga nga the totality of circumstantial evidence nagadu kanon di totality na kanon amo pa no nga dagida dagay testimony siguro dagay PDL kaputan na tayo ni John Villamor ejay Bucor ang kumo ano talaga nga kuan mo iti no akseptaran mo iti korte mo ti rason nga deta siyempre dagita PDL dagita inmates dagita lakat professional damot tanan kapag nagbalin nga mapan iti bilibid no ka professional nga criminal munguter aramida mo ura no kunada nga nata mabutbuteng da mabutbuteng da kini Bantag na baka patayin da isuna patayin da isuda nagkantada ay siyempre nyamot lang iti mabalinan ni Bantag kat awanan mo lang iti Bucor makapatay pa'y wala kong baga kat awanan nalabusan ni Bantag awanan iti kayanan sungawan iti kumbaga kat kabuteng da iso nga dagi lang iti pagtaltal kanda santo ti may sapay kat jay kunada nga jay di pa nakasupot ni John Villamor
Kat awan iti basta yung kwadamot nga suffocation kala nga sinupot da. Isutin bagada, isutin baga ni Dr. Fortun. Idikit kinakat api. Di ba no kumakat di ko na adang orpi man nga kun kunada pi man dagi dagi mang nang dagi ti legal expert kat api awan nga tati struggle. Oray no kuna tayo nga ni John William Murkat nagpaubaya lang nga patayin da ngam siyempre adala tayo panagulagol yung panag-struggle na siyempre yung panang tingal na api awan nga tati markings naman. Nya. Awan nga tati markings na kun iti pan po dito'y gamin kat usually no dati murder nga mangyari kat handa unay nga dito'y Amerika usually dito'y kat no titungtungan kat murder handa na unay nga agtalak iti testimony kat kwamo data kat nunyatin bagam tata mabalay nga mabaliwan no bigat. Siyempre, dati mang influensya kanyam, mabaling niya mabaliwan. Ngam iti DNA, kas na kumbaga na kat print iti print mo na ita nga talaga nga han nga mabaliwan. So dito'y gamin, usually, tikon na nga talaga kat jay DNA. No, dati murder nga talaga kat biro kon la jay DNA kat isu ti match da. Di tamo din Pilipinas kat ipagtalkan da lang kat testimony. Kung mo mabalin niya yakunak mo tayo pero mabalin nga tamot nga basta akseptaran mo ti korte jay testimony dagiti PDL dagiti inmates sarang to rason nga natatakot kasi kami baka papatayin kami kasalamat nga nagrason mo kasalamat nga nagrabaw mo kayo mo gang leader kayo mabuting kayo paano gang leader kayo at mabuting kayo santo panpanunutin awan mo ni bantag ako na kung tatay awan mo ni bantag di tabyo ko iso nga niya pala nga iti kabuting da isip lang no talagang adang talaga iti ng tulag kanya da nya so kasi no kanyak lang no talagang makitaan iti korte ada ti chance na nga mabsulto ra ito uri kita nyo ada ti chance na nga mabsulto ra ito di tanto pa yung nangyari kanya anak ni Rimulya kat na technical na no di testimony lang tinagbisaran lang iya korte kat di testimony di duwa nga pidiya nga napanag-deliver iti parcel di lang ti number 1 nga question da ijay palpak na teknikalan na absuelto adi karong mo dahil takon mo ni bantag mo nga nagano iti talagang abot kung kunalang ko tapi nagtanga mo to ti mastermind ta nagadumot iti mabalin nga tangdanan di tarwar nga mangpatay kini porcelape da pepela nga dagi balon kar di mas asar kanya na di ba so ano pan panuntun te kat ang awan iti sense na ijay kasla nga pagtaktak deranda nga rason. Santo nagadot tao nga involved. Diamot lang ti question nagadot ti tao nga involved. Apay patay ka mo iti tao apay involved mo ti nagado nga tao santo an mumot nga talken dagiti tattao, dagiti dadduma, dagiti balot ta syempre isudamot lang mo ti mga ikanta kanyam apay tungwang mo tenan yung mastermind kas parin at ni kas pangarigon no ni bantag apay tungwang mo tenan ni bantagan no kasi taramidenan kat inbagan mo lang mo ni mismo nga ni inbagan mo mismo ni bantag mo lang apay bakit pa ako maghahanap dito sa loob kung meron naman akong mahanap sa labas napapatay kay persilapid ayun kasi yung iti kuha na de apay nga kita ka apay gusto nga kuha santo joy rason nga panang patay na kini persilapid kas lang ano panpanuton nagpesugot kas lamat nagpeso nga nagrabaw yako na nga ni bantag kat wala namang silbi napan lang naglugan ya tao napan na lang binidyo-bidyo dagay luglugan kat nalpas kunadan nga luglugan amin ni General Bantag di ay pay sakit so ano kanyak
Once nga equality 40 reta, ipandat yung bunsuman reta, mabusil to reta. Nagaro iti question. Nagaro iti question. Kung ipandat ti DOJ, ay wala, baka at least 3 months, no, baka 2 months lang kat kulong di bangkag. No question asked. We found the defendant guilty of murder. Kung ada nga dagos yun. No Department of Justice may karanda, guilty nga dagos. Alright, kapsat kat kasi tayo sa atin tumanang na nagsusublay kat adak dito nagtibas kat madama break time nga makitong-tong-tong kada kayo kat ag kikita tayo tumanan inton agkikita tayo papayaw.